uSolomon ayibusa khona lithi iBhayibheli lenhliziyo kaSolomon yayisiyashintsha ngenxa yalamakhosikazi amaningi ngizobazakala. Uma ufunda iBhayibheli lithi kunendoda ogama layo lalingu-Eli. U-Eli was a prophet and he was getting old. U-Eli lithi iBhayibheli kwakunamadodana akhaya amabili okwakuyiwona ewatrailela ukuthi I am thinking wayewatrailela ukuthi mayesesuka yena kuzoqhubeka wona in doing umsebenzi kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli labafana laba baba nomkhubo omusha baqala basebethatha angithi bazalane kwakufanele vele bawulethe abantu umnikelo. Ngesikhathi kodwa kune procedure okwakumele bayilandele ekudleni umnikelo. Vele umnikelo wawuzodliwa yibo kodwa base bewudemanda bese bengasenzi ama procedure ayebeko uNkulunkulu ukuthi before udla umnikelo kumele udlule emlilweni eqala. Bavele bathi no uletheni lapha kithi. Batshela ingceke ukuthi baletshelena abantu bakuthi bawulethe umnikelo ungabusadlula kuNkulunkulu but uze kubo. uNkulunkulu wayibuka lento wangayithanda. Wayeseyifunela wakhe umprofeti. Niyangizwa bazalwane. Why ngikhuluma lento bafowethu? The beginning is not that much important, but how you end will be important. Into ebaluleke kakhulu akubona ukuthi uqale kanjani. Yingakho umhlabelelo ethi abanye baqala kulendlela kodwa bayingosana abayobekezela because akubalekile kakhulu ukuthi uqale ngamandla angakanani kwi-race. Into ebalekile ukuthi uqede kanjani. Niyangizwa bazalwane. Lamadoda engikhuluma ngawo aqala kahle. Ayemesiheze ekhaya wayemesaba uNkulunkulu. Kodwa lithi iBhayibheli inhliziyo yakhe yajika yashintsha wayeseqala eseyikhukhumeza. It is not important. No mangasho it is not important. It is not that much important how you begin. The important thing ukuthi how you will end. Abanye baqala kahle bemesaba uNkulunkulu. Uyakhumbula nawe usanda kusendiswa phetha ngithi izinto zonke zazizinhle umthando uNkulunkulu nalentshisekelo kube ngazi ukuthi engaba yisonto manje mase kuyisonto ngathi ngaba umsombuluko iSunday uyeqa ngasadlula ngasafika kwiSunday because uthando lokho enkonzweni alisekho. How you begin is not that much important, but how you will end ilokho kubalekile. Lithi ke iBhayibheli lasifunda khona kwakukhona indoda enguPetro